name is Penelope. I'm from Sekanga. I always listen to Tutu FM because Tutu FM rocks. My name is Polly. I like to listen to the FM. To the FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambulu binaka. Say kuyongo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndai. Eborita na minista ni mbula, buni wa ifreme yonge nembete, nindina ni sangala lobiti, maina COVID-19, ye sangani kiani mbalimbale, menta na pakawelewele. Esame kadhibaga na prime minister na matagani kuwa, ni sangala lobiti, maina tolu na kisi ni mateongo, say kwa na COVID-19. Kaya buni wa yonge nembete, ni nona ministry na tomana tingana ya ndrabi, mena kakuwa ni lesu telemai na mateongo, ena nonta panua. Sabi baga nunu miterangana minister, menda na tomana tingan na tigo sabsaba ke na bibo raw ni mbula e na siyang ni surya telesumay na mateonggori. Sa otiongo e pasang lugar lima na singa may nangauna idingo mikina na yoti ni kisi ni COVID-19 e na nonda ponua kasi ang nindua tel na kisi bo e may idingo mitale. E raw ni namaki mesa na tege bubang ataki endo na mona libo bo e na kya na bangde itaki na leo ni ponua e tigo bo na COVID-19. E baka tokay na bata-bata ni Mon Liblibongo na contract tracing app KFG. E baka rita ko si Ayaset Kayum na minista ni Beka boy labo ni nonda mata ni tubu-tubongo e na bukesa ra baka lebu na non rayan rabi na leo ni bonua e rekele may na bay roro ni wanga buka. Baukina na sasanga ni nona okatio biti e na tubu-tubo ni buka ki New Zealand ki Australia ka baka tokay na travel bubble. E kao said kayum ni sa papati ko ya nangaunongo na yoti ni wasiwasi ni kena ilobi ni tubu-tubongo ni mbera ni nga ito ribaki. Enda individu ni turanga yang ololoa kama iba matei e ni baga rombedi mendu enda utoko na bagalebu nangito basketball. Kinangito sangata na bulewani songo ni rugby unioni e nanondo bonua John O'Connor endo ni tukutuku kabola na Pacific Rugby Players Welfare kina World Rugby na tukutuku e bolai erto mbita katiko na chairman ni FRU o Francis Kin e ni baga roko koa rato tukuna ni ana Ronaldo tinikabitu o kine a baga tombale taki O'Connor me raute endo na maile mai nona balli bola kina balli bola na kin ya sangato kin na tukutukongo kakaya ni sianga nindina kaya O'Connor ni sianga ngapakandua ni amba pakatombale taki e nandua na ngauna kakaya talanga ni sianga ni yanga me somitaro o kin me baka ni sianga nindina na beimbe taki mai dabe kiri na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kiane kuri e rauni na siamana steseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Vakaleleka vinaka. Bulare ya na vango la tila tarelau au daptu mana korbatura on tawara na kinoele na samta kon robe do tali takana warang wali na bula FM ira kena serap kena tumta ka do mata greden Bula, na hako dersti au wakiti ko lo toka au tali takana warang na Bula FM na banduan stere. Kalau minang ya tahu sabi. Betapuan sa warong na FM na pagdalisi. Bula FM, number 2 NSR.